Monsieur le Président, au seuil de mon propos, je voudrais saisir cette occasion pour saluer votre présence parmi nous en votre qualité de secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique et remercier Madame Rosemary DiCarlo. Nyakubahwa Perezida, mbere yo gutangira ijambo ryanjye ndashaka kuboneraho umwanya wo kubashimira kuba muri kumwe natwe hano mu nshingano mufite zo kuba umunyamabanga ushinzwe ingufu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ndashimira Madame Rosemary DiCarlo, umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni, ku bisobanuro yatanze mbere. Nyakubahwa Perezida, muri iyi si iri mu mpinduka zikomeye mu bijyanye n'ingufu n'ikoranabuhanga rishingiye kuri mudasobwa n'itumanaho, ndetse no mu gihe irushanwa ryo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi rikomeje kwihuta, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ntiyari kubura gushyigikira igitekerezo cyatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gushyira ku murongo w'ibiganiro by'inama y'umutekano ya Loni, ingingo ifite akamaro kihariye cyane ku mibereho n'ejo hazaza h'iki gihugu. Iki gihugu gifite ububiko bunini cyane bw'amabuye y'agaciro y'ingenzi akenewe mu ikoranabuhanga rigezweho no mu mpinduka zerekeye ingufu, bituma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iba ku isonga muri iki kibazo ku rwego rw'isi. Ariko nubwo aya mabuye y'agaciro yagakwiye kuba umusingi ukomeye w'iterambere n'ubukire ku baturage bacu, ahubwo yabaye intandaro y'inyungu nyinshi zifuza kuyigarurira, ibintu byagize uruhare mu gukomeza guteza umutekano muke n'intambara zidacogora mu bice bimwe by'igihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida, ikinyejana cya 21 kirangwa cyane n'akamaro k'amabuye y'agaciro y'ingenzi, cyane cyane nka cobalt, coltan, lithium, zahabu n'andi mabuye y'agaciro adakunze kuboneka, yabaye inkingi za mwamba mu mpinduka z'ikoranabuhanga n'ingufu mu gihe turimo. Imibereho mishya ijyana kandi n'ingaruka zigenda ziyongera ku mahoro n'umutekano mpuzamahanga mu bice bimwe bifite intege nke. Irushanwa ryo kugenzura umutungo kamere rituma imvururu n'intambara bikomeza gusubira, ndetse bigateza imbere ubukungu bushingiye ku ntambara. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu buryo bwa gakondo ariko butemewe n'amategeko, imisoro ikusanwa mu buryo butemewe, ndetse n'imiyoboro yo gucuruza mu buryo bw'amagendu yambukiranya imipaka, bituma imitwe imwe n'imwe yitwaje intwaro ibona amafaranga yo gukomeza ibikorwa byayo no gukomeza intambara. Igihe igihugu cyanye n'urugero rugaragara rw'ibi bibazo. Mu by'ukuri kuva hafi imyaka 30 ishize, igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo gikomeje kuba indiri y'ihohoterwa ridashira, ahanini rishingiye ku bucukuzi no ku bucuruzi butemewe bw'umutungo kamere. Ibi byatumye miliyoni nyinshi z'abasivile babaho mu mutekano muke uhoraho, bitera kwimuka kw'abaturage betse, binaca intege mu buryo burambye imiterere y'ubukungu n'imibereho y'abaturage. Aha niho ho gushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zaratekereje neza zigafatira ibihano byihariye abateza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari, barimo ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo mu mutwe wa M23. Mu bice bimwe bikungahaye ku mabuye y'agaciro y'ingenzi akenewe mu mpinduka z'ingufu ku rwego rw'isi no mu ikoranabuhanga rigezweho, abaturage b'abasivile bakomeje kuba mu kaga gakomeye k'ihohoterwa n'iyicarubozo. Raporo nyinshi zakozwe n'inzobere za Loni zagaragaje isano itaziguye hagati y'ubucukuzi butemeye bw'umutungo kamere n'ikorwa rikomeje ry'intambara z'amatsinda yitwaje intwaro muri aka karere. Nyakubahwa Perezida, uretse ibibazo, isano iri hagati y'umutungo kamere n'intambara z'amatsinda yitwaje intwaro igaragara no mu bindi bice by'isi, mu duce tumwe twa Saheli, mu bice bimwe byo mu burasirazuba bwo hagati, ndetse no mu bice bimwe bya Amerika y'Epfo. Irushanwa ryo kugenzura umutungo w'ingenzi, yaba peteroli n'ibikomoka kuri yo, amabuye y'agaciro cyangwa indi mitungo kamere, rikomeje guteza umwuka mubi no guca intege umutekano w'akarere. Ibibazo kandi bitera ihungabana ryambukiranya imipaka binyuze mu bwiyongere bw'impunzi, ibyaha bikorwa n'amatsinda yateguwe, ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, ndetse n'ikorwa rya gisirikare mu duce dukungahaye ku mutungo kamere. Ibi bigaragaza ko imiyoborere myiza y'umutungo kamere uyu munsi ari kimwe mu bibazo by'ingenzi bigira uruhare rukomeye mu kubungabunga amahoro n'umutekano mpuzamahanga.
nyakubahwa perezida, mu guhangana n'izi mbogamizi ni ngombwa guteza imbere imiyoborere myiza iboneye kandi idaheza mu micungire y'umutungo w'amabuye y'agaciro. Ni ingenzi cyane ko ibihugu bitanga ayo mabuye y'agaciro bibasha gukoresha neza ubusugire bwabyo ku mutungo uri mu butaka bwabyo, ariko bikanareba neza ko ikoreshwa ryawo rigira uruhare rugaragara mu guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage babyo. Ni muri uwo murongo hari ibyihutirwa byinshi bikwiye kwitabwaho, harimo kongera gukurikirana neza no gutuma habaho umucyo mu ruhererekane rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, guteza imbere kongerera agaciro ayo mabuye mu bihugu acukurwamo, cyane cyane binyuze mu kuyatunganya imbere mu gihugu no kurwanya neza uburiganya, ubucuruzi bw'amagendu n'ubucukuzi butemewe bw'umutungo kamere. Nyakubahwa perezida, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ntireba iki kibazo gusa mu rwego rwo kugaragaza ibibazo bihari, ahubwo yamaze gutangira kugira uruhare rugaragara mu bikorwa byinshi bigamije kongera ubunyamwuga n'imiyoborere myiza mu micungire y'umutungo kamere. Ni muri urwo rwego igihugu cyanjye kiri mu gikorwa cya Kembele kigamije gukurikirana inkomoko ya diyama ndetse kinagira uruhare mu buryo bwo gutanga ibyemezo by'umwimerere byashyizweho n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari izwi nka CIRGL. Iyi CIRGL ishyira mu bikorwa amahame y'ubwitange n'ubushishozi ashyigikiwe na OECD mu bijyanye n'imiyoboro y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi bikorwa bigaragaza ko hari ibisubizo bifatika bisanzweho bishobora guteza imbere ikoreshwa ry'umutungo kamere mu buryo buboneye. Bishobora kandi gutanga urugero rwiza rwo kurushaho kubaka uburyo mpuzamahanga burushijeho guhuza kandi bukora neza hagamijwe gukumira ikoreshwa ry'umutungo kamere mu guteza inkunga intambara. Mu gusoza, nyakubahwa perezida, ndifuza gushimangira ibi bikurikira. Icya mbere, urwego rw'abikorera ku giti cyabo rufite uruhare rukomeye cyane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro no mu miyoboro y'ubucuruzi ku rwego rw'isi. Ni ngombwa rero ko uruhare rwabo rukorwa hubahirizwa byimazeyo amategeko y'ibihugu bakoreramo n'amahame ajyanye n'inshingano zabo ku mibereho y'abaturage no ku bidukikije. Icya kabiri, ibigo bikora muri uru rwego bigomba kwitondera cyane ko ibikorwa byabyo bitagira uruhare na ruto mu gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro cyangwa mu bucukuzi butemewe bw'umutungo kamere. Bigomba kandi kugira uruhare mu iterambere rirambye ry'ibihugu bikoreramo, cyane cyane binyuze mu gusangira ikoranabuhanga, guhuza abakozi b'imbere mu gihugu no gushyira mu bikorwa imishinga igamije guteza imbere abaturage. Icya gatatu, muri iki gihe isi iri mu mpinduka zikomeye mu bijyanye n'ingufu, ni ngombwa ko izo mpinduka zitazongera gusubiramo akarengane kabayeho mu bihe byashize. Icya kane, iyo mpinduka mu bijyanye n'ingufu ntizashobora kuba irambye by'ukuri keretse ibayeho mu buryo buboneye, bushyira mu gaciro kandi bugira akamaro abaturage b'ibihugu bitanga uwo mutungo. Mu gusoza, Repubulika ya Demokarasi ya Congo yongeye gushimangira ubushake bwayo bwo gukorana n'abafatanyabikorwa bayo bose kugira ngo iteze imbere imiyoborere iboneye, isobanutse kandi ibereye y'umutungo kamere mu gushyigikira amahoro, umutekano ndetse n'iterambere rirambye. Ndabashimiye. Sa volonté de travailler avec l'ensemble de ses partenaires afin de promouvoir une gouvernance équitable, transparente et responsable des ressources naturelles au service de la paix, de la sécurité et du développement durable. Je vous remercie. I thank the representative of the Democratic Republic. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de cette déclaration.